Action. Action. Tama. Kardom, Karbi long live ke lang ratun don. Pinili jom putot Karbi long live lang so studio long. Ni tum chup hapon kang sai bang pu man peng ke do. Han se saho la penterang saho. Labang so ajai mek deng dia prang ni tum Karbi pu pen alang tum han kachu ji pasi. Apor chang lo. Ini Thôi này mà. Đi cả ra một tí. Đi phạt cái phố kia xỉ má mình gồng rồi. Ini ni jom live ke bang nang kok hati pi bang ke. Ili tum juga damtang kecengsi Karbi Hirjir Kachepate Ili tum kang thilang so long sugi pon lo tourism department ahin pensi party pon lo in collaboration with Karbi Long Life pening hasengan aparman phansi tamin tum second labang so Karbi Hirjir Kihir competition 2024 bangke nilitum a process bang paprik dah lo chu bangke nilitum live performance mate stage along si chapon si elang litum hirbang atum han Kachepate labang sojai Ingdeng ponlo samip none phong bang nilitum semet election alam pen namasi nilitum la online selection process deng ponlo lasi labang so online pen si nilitum kang sai bang putum pen si inside ponlo first second third lasi labang so nong is tamini tum non ke bang ji 23rd June chiklo foundation day ni council labang so ni sin tum nong e pajil ponpo lasi pini labang so online result labang ke ilitum kachupa ponwek manpeng gedo hanse sahol pen terang saho tum bensi angkang pialaman na pathan pon thulona Kardom Nilitum pini la Karbi long Autonomous Council along Tourism Department ahin bana padopon Ingdeng hini Karbi Hirjir Ketok lapen Kihir Kachepate ang tek kapang dagi pansi bang iglo labang so Kachepate long Karbi long lapen West Karbi long ang kang pen kadokawe bang phokep rahini ahir bang atum ahirjir an parta video tamen ang chiloy iglo la sinir tum pini terang sa hopen bhani chelang se labang so ahirjir do ans tamin tum ahirjir la pen alam a videos tame lang chapsi pini na tum mathengno nong e pang dagi phansi bang iglo la si na tum chong hong ajuding o pothai iglo la si apa der de pin pen nona bangke ilitum nong e komat sikilong ma komat sike haidun ma labang so ka chini je phanle apor enonang stamenili labang so anong e puterang so ben pangdak pon pe prang chini pachini pon tung niltum pini labang so ahirjir kang chap lekang siralong hala naltum phan Kachepate long pidon athim mate athepi sitamin letum lang pon iklo naltum phan athim nang pido lake motor kikul traditional and cultural tourism labang so thepi ben sen tum phan hirjir nang patok ik toilo nang letum make sen pen tok iglo la pen an part me nang tum kabor ipen alamarjan mate video tame islamic si neletum nang along nang pale iglo la si nang tum phan ninga klong men choroi ro nang tum kabor airport si nang tum Hirjir Kachepate long anong e long de det pusi tame nang tum ningji pa big nang ne nang tum hirjir mesen sen la pen an so se tokik bom lang pol nang tum an so se make bom ji de la si nang tum nong e le long de pusi tame ningji pa binang ne Kachepate lo prote ki hai kereng do vek lo lake asi nona bang kenili tirang so bang si anong e ang tek mate Kachepate ang tek kapang dagi phanili apor puben iglo Churulo. Kardom. Aprang sige akiro pi perfect lo. Pini dak Karbi Long Live Studio lo niltum bhan chop hapon po. Na pen adun thua bangke akiro pi thulo.
Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department along side fu side pi doa chokamar doa na pen prangsi na song bong pen ke churu ke thedu bang ke tum ke chinghon man peng ke do executive member Karbi Anglong Autonomous Council in charge tourism sa British singi alangli kamatha daw alangli aning hang la pen alangli kar ia teng pen ke dam ta ning kan ke ching sia phong la bang so Karbi Hirjir ke tok la pen ke hir Kachepate botor ke kura putha padu pon lo misen man si chun lo ke dam tang ning kan si peneng le thotta la bang song thun paplu ple det nang ji pu la bang so ateng pen si tum Ingdeng hini sami padu pon lo ngasi peneng abang ke election ayu ta ke do ko ga joini sabso katora ka siksa ka do ko porque sani la pula ben non bang ke apor nang li thusi etum do we la long et pen api non bang ke ang the ki pi phan sin tum chi sik lo si choro lo tu etum ajer polo tum tang sai bang han se sang ho panta so por ki pon tropo asi mo pe lang li pu son na thak se ka do we bang phokep ra hini atum ke ahirjir ki hir la pen ke tok si paduk lo la pen tum hanang lo lo la pen la soteng si pini ni tum lang lo la pen dak pen sin tum ko masi akimenai ma ke cheng adun la pen adun thu ke thomang deng a ni tum pipi ban sin tum chi sik lo tala so along le tum pachini rat phan pachini kan tum galan lo le tum la bang phokep ra hini ang bong pen bang kep me mu chot atum phan la pu ke bang dak pon ji do se la bang kep amen ne li bang dak po la bang so bang kep along pen si bang ke thom bang thop atum bang ke nong i long po first second third to po na si ne li amen bang dak ik po amen abang ke la lo top 10 pusi pu po la top 10 along ke li do na tum bang ke kado we la bang kep lo se bang kep amen bang ke serli mahan se pi di phupen khonson be hamren pen rai kom han se rapadang amri pen son siram inti rong mong be di phupen sarbarem ingleng dena rong pen boloram rong pi data dena rong pen subhas kiling borpung pen sarjon be arnam lang pi pen ang thikro dena rong pen apen songsar timo dena rong pen selabang kep atum ke labang phokep ra hini ang bong pen kimi muchot po atuman te top 10 long ke li dum tum lo selabang kep ang bong pen si nil tum lang inchap pa mi pen etum bang thong aphan ke ang thek pi pon po si labang thong amen si non bang ke bang dak pon ji phan si apor to en lo kado weta mesen san lo ahir jir la pen athipi ki pia teng pen ke pale dam ji phan si bor ilo anu tinta dong si tok bom te la mi pon tu bom po la si Ingdeng hini Karbi Hirjir ki hir Kachepate botor ki kur aputha ahirjir ke tok la pen ki hir la bang so ke thomang deng long ke le do na bang ke sarjon be arnam lang pia so alang li pen si ke thomang deng ke le lo luma de chpa long dun lo Ingdeng hini along chpa le do na bang ke dena rong so alang li mena bang ke ang thikro ase ang thikro dena rong so alang li bang ke hini ang deng chpa long dun lo la tumpen me mucho mate aki menai pusi punang kopo ke cheng si ang deng anong i chpa long dun abang ta dena rong so pen la bang ke alang li mena bang ke songsar timo se alang li ke la kat do ka we bang phokep ra hini la bang kep top 10 ang bom mena ki menai lo pen parta bang phokep ra hini nang ge lo ahir jir do an penta aki menai abang phulo na si alang li si la peneng asengkan Ingdeng hini Karbi Hirjir ki hir Kachepate botor ki kur aputha ka bang ke songsar timo dena rong asor si
ke ching si anong e che palong pon lo la han lo pini nel tum kang sai tum pen ke long dam pen tum sai ada phi ang thek ki pi kang tum ke la han lo si lan cho lo nel hin pen ke kan ngi dun ngi la pula la nong e ke haidun bang e thom tum phan nil tum kang sai adilung a hin pen hir jume pajerik lo congratulation ale tum hirjir me pik lo la si alang le tum chot kali alang le tum son thot ka prek tok tum tami hirjir bang mission sen sai de sitame la bang e thom tum bang ke hala a thim mate thepi pe pen ke tok ka pa ton don thek pen lamarjans tame me sen lo pun tum ke hok pon sel bang so nong e ke mate komasi ke chengsi adun thula pen ke thomang deng ke long don mala bang le tum amen hot pon iklo asi nong e ki piar ni ke pamo la pu teron sang ho hin pang dak pon elo la si song bong ko pene ka pre kalam dolang plonte alang le tum batir pi tum hin masi pachini pon thoik po churu parlo ethilam chethani delo na penanga tum comments box along lam thina pangdak dundu tourism department polo de kapre ka sai si claim langji polo sa kosong si hirjir penle tourism department kachira la si motor ki kur polo te litum karbi traditional labang so tum jutang jubar long stami do na sila bang so motor ki kur puthak nal tuma hin pen sabu than pachini ponik tha terus ke ru pithulo varsai won thu po nilitum made nili hin pen same motori ko raputha ke lan kachini dam bo mate ke thek pami pwani gali porque same labang so botol ki kur ge tumaning kan wangta padupon be la pen Karbi Anglong Autonomous Council penta labang so arni ke restricted holiday puta ke hot pon tang do aprang penta se labang so botol ki kur bang ke etum Karbi akhai atum ke khoi da mate kaida ke deng dam ke la han lo etum la ki som apor nangli lo te ning kanar zon chutiki to pejo pha ke mesen abutor ke mesen atomon ke mesen alang ke mesen rv akenang sot la hai tum sok sang puno chutiki pha han puno chutiki pha ason tin phanda etum botor ke ake mesen akenang sot nasi labang so botor mesen nangji polote tum chongduk nang ko tumarna malong tai tum chongduk si itum peneng aning kanta kedam tang ning aning kan sona tha motor mesen pen itum khaida chutiki dum long pen itum ta mo ning kreng a hot bangge itum sok sang chirim hot bangge itum ta ongdum a sok sang men tum chirim dum long ra tum ka do ko be tai tum cholong jun long wala sona akimang dam a prang pen ta do aposi labang so botor abangge kai kita me kathar sar po tum pen la claim po rong hang rong bong rong rak long ta me claim pon vet pen hadak pen claim dam si labang so bangge ber ta bangge ka do ita pachi thang titi se alang tum pen labang so botor ki kur bangge kan wang ta claim bom si do nilita hadak dun plut ma si cái làng đun là phải ada đun programasi cái theng long bagi abe pin la same alam bang cái chini đun là phải na berta cái long bo si lagu sona botor ki kur asai gel tum akhai chok chima tu sini ma thada na tum kapre ka khai tum takle lang tum same la semet tum ka chuti kia phan ke misen rv ke misen botor ke long ni phan ke tum lang tum ke khoi lang tum aron hatang ateng pen ajutang juba ateng pen tum ke kleng madam tu asila solo dong si pu tum se sang ho pen ke pakam nun thui te alam ke thanun thui dolang te alam ning kami pachini po jolo kapagam dunji poke do elo sitame botor ke kur pulang te litum ajutang pen kachara block thepi ka son lo ilitum pamo terang so puson si ilitum karbi akhai ke kachutiki rit ke choklem pen ka si hako penta ongdung ke chipang reng bom sibang bom lo la si botor ke ilitum phana ke nang sot botor me me pulang te ilitum kereng ji apan siksa ke pikji sungi deji la si botor ke kur
la pen tourism kachirap nili pen kachini dam long pulo tangte tourism daga thipi gen bonsi cultural tourism pulo la pen motor ke kur pulang te tum ke si cultural perspective pen selangam lo tum culture pen tame tum promote nangji mate pache thang nangji pi the da la si through tourism department pen la bang so sai ke deng pon bang ke ila tum culture si tame as a form of tourism lo la si ang tanam ri tum tum culture ang pachi nang bonsi la bang so aja me ke deng ponik lo la si dong si anso ke chiniet kang tung lang bol ten mo puthot apor misen ho son tan ponik bom na la si churoi lo tang ten tum Karbi long live pen sidame hakero pipajir lo lang itum pedap pen lo dak ke bang studio lo live ki padam pol de pen live streaming ke joy ki gali technical issues do hoti la pen dia chang lo nitum bat phong ni ne nitum la bang so tarik bang la lang kok lo jase met ke election lo la pen ke akiru pipajir lo nitum Karbi long live pen sidame Karbi long Thomas Council Tourism Department jase met litum man pen ke do akai testing hi EM tourism in charge la pen alang li ke water resource long ka in charge lo alang li obe gi mitum phan kapek skill development pen cheng lo non hirjir hir bang atum phan la son man pen ki people la pa sa la son platform ke people ke me pick me paralam lo la si alang li phasta mili tum Karbi long live pen akero pipajir lo pen tourism department along director pencheng lo krosang pencheng lo lang litum hasta me akero pipajir lo la si non ke bang ji tarik ko ra ke thom di jona chiklo la council foundation day ani si nilitum la bang so platform along si CMR deng pen nilitum la bang so anong e first second third alang la bang so nong e ke nilitum la tangkas tame ke pathik pondo ke chengsia nong e kwan suri thom kep na thani tha por ke long thu por ke ru pilo anong e alam bang pen than ting ni de son lo tame chính ta hay po la ka du ve anong e ke dam tang hot ko son se ki pi ma la pen non da ko son si la ki thik pon ma la si bha ke me apu son hirjir ki hir ke to ka tum phan la pon anong e ke the ke dam tang ni pi pe pin la si tourism asai kam da mana kiru pilo son thektan anong e ki pi pajir kon thek pon se la so teng pen pulote etum Karbi ovi mi etum ta Karbi ari sunin so tum ta la met ka boche ke tok ke lang hen na nang jing thu dun si etum ma khai kang thim pola bang song thega bang ke etum la met pen a jok ta pachin dun pop si kroi dam du lo la si ke thom anong e phan bang ke suri ke pen Ingdeng hini anong e bang ke suri koi la pen ke cheng si anong e phan bang ke suri thom ke la pen la so long tourism department hin pen ki hokan lu ta du thai bo certificate kalang la ne lo te litum putot che tham thunu na la bang kep top 10 la tum phan pine consolation prize la puson opine ke pathik do ma tang te la bang ke nil tum Clardak pen pachin ne la patiu pi tum pen top 10 na tum phan son doji ko bang stame nil tum ahin pen di tum kang sai tum ahin pen bang isi proposal son pidun into certificate bang pimi top 10 tum an bang ke ke hokan lu bang pajiu me kudun itu langsung pine do lang ma la bang so putat non bang ke nili pan pachini ponji bang ke non el tom la bang so pang dak det man la pilot le tum pijong nang le tum la Karbi long live along amat si la ke hai nong e ke hai tum videos tome thek pon long ji bang thek pon long phet pon le tum asena tum chong ignot anel tum mai bang e pratlote na tum video si nong e khai duna tum video si lang pon long po la litum first second mane third bang tong ka video ka bi third bang la video litum la WhatsApp group long na litum video her bang hin pen na sen la bang so video timer si bi ko ma si la video bang avelo se la third bang ni to my script pating ban si inside pon lo video bang ke
นี่ตุ้มไลฟ์สตรีมมิ่งลงปีปอนนี่เด็ดพอสิเดียจังแต่ first second บางดูอีดี Doi. แล้ว first second บางแค่นี่ตุ้มละบางส่วนไม่หยุดลุกลุกเตะนี่ตุ้มละไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วนี่ตุ้มกี่ฮีละบางส่วนamor se me da para clan pon po nasi pini ki jutsi na tum hin pen pini do tulang ma kir bang atum han o vi mi tum han sia message Terasa apa nak aing nak? Message wa pachini kachitan chimum kang tunggala cholo tum karbi alamet inju aposi labangso karbi alamet ka pen environment hin pen panane forest hin pen ko son sila pachira pen itum along li philang itum hemarit lai aputha kitok kelang hin bang itum nan chi hong si itum tok nang po kalite itum lai aputha ke tok bang abelo itum movie mi itum nang barsi itum hirjir choche itum lamjir tame tomu tame la pen kivitar lip asona mung tame itum claim si itum paklang nang po pen tok nang po lai lo ni lihin pen chung ni gang tung bangai tum karbi akai arisonim so vi mi tum ke thekere tum lo charlie thek mi chot rim chot tum nang bar se tum ke tok ke lang hin tum chi hung nang po lan pini Ni lihin memang cok pun. so kena na por hen lo tum stame nasi ki ju sinal tum phan bai ni phat pini na lo sinal tum na chapa duk don thek pot na do mana kiru pipa zero ansu se na tum long stame nama hirjumi padulo na kita meda mana ansu se tikuk temang ave danang po kai ki mata kaya pirbi lo selang litum han ke litum kai kita churovek nang ji alang litum ke hirjir pucot kai litum lamet lamchong long alang litum ta cepatir pia bang pulo lang litum ke kai ki mata cepaduk pik ke tok ke lang hin ke selang litum han sonsong litum anutinda hirjumi bang kai kita pidun ber nang ji saya kira pipa zero. Lapen itu karbing long life ke lah tu pan isi pasti ni kan tu mana lalu. Nili tu ma prang ke rong ni hang. Drongo office pen sini tu kacera pe hat sini tu office do. Sampai non office bang ke aki milo. Non bang ke long chero. Lalu lang so pen lapu. Jong si ko mami bang po bang pia tu. Pini news aputak jong si studio na home ji pulote. Itu maki mi address long nali tu na home no in long chero. Là si hijut sina tum hin pen ini avelodi tangte labang so jai mek la le litum karbing long life kara na tum han kardom si pira in ton poni kong na kardom Aprang si nilihin penali tumhan botor ko kardom namli pajerik lo kardom nilimen thari yang tipkro nilirong denarong non nilikhir ponji ahir jirla bangki वो क्रॉकचोर बोतोरा वो मीर फरचे सनख्रु अलंग दो वो तेक वो सो तुम किचो सॉक अनिंग कचे पारोंग आन सेता मोंग वे तोय पुंग सी हेलांग पी आन ततिरिन क्रायान पिन निहांग निजांग वो सारू Unem pia tum kangjar cepacoy ahur umrasi alang sonar cinta non ke aja kong ave pin lobondi dikrut pining ke cirere cepon pon sita kang thilang so lang voku aton ki copatin dun thulang tika dongka lapen umpanai karbi lang pia chet he long bom lang singhason khon bamon miso longjon latum ke abelo aposi chichaklun Sengkan kache larlo te botora wo krokchu ingreng popu chini tanglo kathar puatumta botor kuralun nanghir polutun
ke cheng si yang kum seng pi ke pang hun adon thu ang kum seng pi mareng kum ke thom lun ang kum bor ruwe thok dum an si deng met arvo kachipor an ling si thijo phagle worek wohale pagidak chon pro chon bor kidu nutheng nune kachipo han thu mehek dung kek kachingjok lasi wo krok chur botora wo kardom Kardom Nepialam ne Chinghon Chenam Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department pen Hini Ingdeng Botor ke Karbi Hirjir Kachepate lang Nili thari songsar timo denarong hawar pen nili tamil cepate dun ikji nili hirjiramen lake kapang bo beji aphan jogji ne pran putong mathai dadu siuron pipen wang chido atogano ase chibichot chepaklang o em mumang rada phane hello botor kimi ke bana pherangke botruk po non nong simpen chepoklok korwe jeng takang hai dampijuk chingdi ta klimsono nakai kang tinga por ke joilin ta neblong le nang man ai botor ke lar pamilu non aobe an latum chumphare ephan ta ili chini ne asengalam tukong ingnam kimojo wotek woso sengri pro konbom warmon atheng abolon plang mena pen ranam sorjon khea jutang thak ing sirisi angthi baporom abang ot epong lapu champlana bang ave keter sia pirbi sampri kanglek et phepa deng me tangkor tangsak ke do an durmi adu kihi palok rura ke karbor kabiara je chong hong prong rubi nang keklo mantujima angthun keraidun kuru saratum ko an poromacho sonsuri lakheyaman plinglim kelong iamindar arloke lamet jutang angthip thirklong ajoini simuluga karbi ke doan kuru kathar pobi tungatum ahir me ke hangadung an patebok dunra sengkan esek botor bokan mesen phan ingthir jir pen porama hirjir ahir me hangnang ejutang pachethang ejutang cherai ji aphan kardom Second occasion of Botar Kikur organized by the Tourism Department, Karbi Autonomous Council, DIFU. Theme taken for the competition of Botar Kikur Hirjir is about tradition and cultural tourism. The guidelines for the competition is participants must send their recitation video in landscape mode. Poems may be sent as an attachment in Word documents and PDF format. Entries must be in Karbi language. The poems should not exceed 30 lines. And the participants can only submit one poem for the competition. Only original work will be accepted. Previously published poems are not allowed. Please keep a backup of your work. Content received will not be returned. And there is no fee for the submission of your work. Submissions will be accepted from 4th of March to 8th of March 2024. Scrutiny and result announcements to be held on 9th of March 2024. Only top 10 participants will be selected for the final recitation scheduled on 11th of March 2024. Those selected participants must attend on the final day. Kado nilimen thare sarjon be nili anamapi ahavar be nilinon kihir ponje hirjira ke motori ko hirjira pustami nili hirjira thepi amyan ke sakit ning karong awarmon po hirjir se hirpat po ate hirjira check pelana thilim koya pilbia jo sera jadi chipul si pini nangmen pen khaya porong kiri chethya namta tunangko bangar jonna thopen kachelar monsam pen kopi nangjila nangmen pen thok jor ta phi chethya lama injar phun ki dumisen tangte chikluarni
inghun arwe nang tum kunat ne chimki pahem so doma pini nang saki ke theng ar ki ang tong ke dam prup lo dengmet klimbarta a ok chi phirsi poromajim tema joke se rob atur pen hor kelo sengkan arjon ke jeng toy avi pini ning karong awarmon ke thurke sakit asat ka chalong ang thek binong kiri kerot chuki chukam aporom ajutan pultimia jo kangrai jimon e api muka ka tur pen karchak dun thuke joy pen bangar jon avi kachihok su dolo nangwarmon chini pa melu nonke nang sabora kang hon dopu sengkanar jon chiprin dut api mon sam pensi ang tekniki pike sengkan wang nang chingduk thuji lan lo sakit ning karong awarmon lan lo kadom